Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabat, jadi tepatnya hari ini saya lagi berada di Masjid Madinah Tengku Japakeh. Sesuai dengan namanya, masjid ini ialah dibangun oleh Tengku Japakeh. Dibangun pada tahun 1623. Siapa itu Tengku Japakeh? Nama beliau sendiri ialah Tengku Jalaluddin Al-Faqih. Beliau ialah seorang penasehat militer Raja Sultan Iskandar Muda pada masa Kerajaan Aceh Darussalam menyerang Portugis di Semenanjung Malaka pada tahun 1620 silam. Tengku Japakeh ialah berasal dari Hoja Faqih, Turki. Arsitek masjid ini ialah seorang muslim dari Tiongkok yang bernama Hussein Cina. Di dalam masjid terdapat sebuah mimbar tua. Mimbar ini berasal dari Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Mimbar ini dibawa pulang oleh Tengku Japakeh setelah beliau menunaikan ibadah haji. Selain itu, di depan pintu Masjid Madinah ini terdapat sebuah guci. Guci itu juga berasal dari Arab Saudi yang dibawa pulang oleh Tengku Japakeh. Nah, sahabat, begitulah sejarah Masjid Madinah Tengku Japakeh ini. Mari kita sama-sama menjaga cagar budaya supaya sejarah tidak termakan oleh waktu dan hilang begitu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Salam Anu Nanggro.